Optika M Prijedor. Optika M iz Prijedora je jedna od najstarijih optičarskih radnji na Prijedorskoj opštini. Prisutna na tržištu već više od 2 decenije, Optika M zauzela je veoma visoku poziciju u svojoj branši. U stalnoj ponudi Optike M imamo veliki izbor okvira za dioptrijske naočale, veliki izbor sunčanih naočala, kao i dosta dodatnog pribora, a sve to od poznatih svjetskih proizvođača. Optika M se nalazi u strogom centru Prijedora, to jest u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca. I kako smo već spomenuli, osnovana već prije više od 20 godina, Optika M je imala za cilj da bude na usluzi svojim građanima. Veoma korektan odnos u poslovanju, široka paleta artikala i usluga omogućili su Optici M da postane prepoznatljivo ime i da iz dana u dan ima sve više kupaca, kako iz regiona, tako i iz dijaspore. Jer, kako narod kaže, dobar glas se daleko čuje. Ova optičarska radnja, osim visoke stručnosti, posjeduje sve ono što je potrebno za kvalitetno obavljanje djelatnosti. Tako da iz oblasti usluga možemo reći da Optika M vrši usluge kompjuterskog pregleda vida, kao i brzo i kvalitetnu izradu dioptrijskih naočala uz već spomenut savidan izbor okvira. Veliki entuzijazam, inovativnost, kao i stalan rad na poboljšanju kvalitete usluge garantuju ovoj optičarskoj radnji da će i dalje imati veliki respekt kako od svojih kupaca, tako i od strane konkurencije. A prestižna lokacija, stručnost, ljubaznost, kao i bogata ponuda su dovoljni razlozi da i vi dođete u Optiku M u Prijedoru, jer ćete dobiti kvalitetnu uslugu, dobru dijagnozu i izbor okvira koji će sigurno zadovoljiti vašu ukus. A sve će to biti praćeno veoma korektnim cijenama koji su prilagođeni vašoj platežnoj